kuri we sijue venye nataka mie ariko nge ndumva byaguma gutya ariko ngo hakumva bene yo mwenye neno njoo anasikia. nagira ngo mbabwire ngo muri biterane Kwa hiyo mkutano twabwiwe turi benshi tumeambiliwa tuko watu wengi, ariko niba wabaye maso lakini kama umekuwa macho ibyawe wabibona yako alishabibona. Haleluya, haleluya. Mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana Nisoma neno la Mungu, ndakoresha iminota mikeya rwose nk'uko imeze. tutafanyisha nitatukisha miniti kidogo kama ariko reka nsaburi ya mubyeyi wambanjirije. Amen. Ejo twari turi mu munsi mukuru w'abamama. Jana ilikuwa sikukuu ya wanawake. Perezida wacu umubyeyi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Perezida wetu wa nchi ya Rwanda yicaje abo bayoborana igihugu, akaikanisha wanaongoza nchi. Baravuga ngo ku itariki 8 bakasema ku tarehe 8 z'ukwezi kwa gatatu ya mwezi ya 3 uyu munsi ni w'abamama. Iyi siku ni wanawake bazavugira bari ku mutima, baseme bako ku roho yabo, bazavuga icyo bashaka, baseme cyenye wanataka. Haleluya, amen. Uyu munsi rero none ku itariki 9, leo tarehe 9. Haleluya, umubyeyi wacu mama Mushumba, huyu mamangu mchungaji mu bavuga butumwa yateguye uyu munsi, uwa evangelista letarisha leo twavumbijemo umugabo umwe akuvumbije. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi munarebye no muri iri terano mkichunguza mu mkutano ni abamama, ni wa mama. Mu gihe ijambo ry'Imana rivuga ngo wakati neno la Mungu linasema habarwaga abantu 5,000 banasabura watu wengi, hatarimo umugore n'umwana, hamuna mwanamke hamuna mtoto. so ntabwo mwakomera Imana amashyi. Haleluya. Uyu munsi leo ijuru rimenye, ijuru ribyumve ko agaciro ijuru ryaduhaye, k'uyu munsi natwe twayihaye agaciro. Haleluya. Natwe twongeye kwibuka ko twisurwa, ko natwe abayobozi batekereza bakaba ngari ku munsi reka umumama avuga iki muri ku mutima. Haleluya, haleluya, haleluya. Erega byariho kera, ilikuwa tangu zamani, nuko igihe kitari cyakageze. nilishua kwa kilikuwa hajatimia. Haleluya, Amen. haleluya, amen. Dufite akazi ntabwo ari ikiraka, nyiri umurimo yarabitwemereye. Igendere Yesu yakabona. Amina. Muhaguruke dusome ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Simame tusome neno la Mungu. Sommes
ijambo ry'Imana muri Yohana. Tusome neno la Mungu ndani ya kitabu cha Yohana. Ibice 5. Sura yake ni 5. Murongo wa mbere. Mstari ya kwanza. Kurangiza ku murongo w'ikenda. Mpaka mstari ya 9. Reka umusomyi mwiza. Hata msomaji mzuri. Tusome mu izina rya Yesu. Tusome kwa jina la Agende Yesu. gake tugenda. Tusome mu izina rya Yesu. Haleluya. Yohana ibice 5 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Yesu ngakiza umuntu wari umaze imyaka 38 agize ate? Yesu anaponya mtu ambaye alikuwa na miaka 38 akiwa mlemavu. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Hanyuma y'ibyo habaye iminsi mikuru y'Abayuda. Baada ya pale kakuwa siku kuu ya Wayahudi. Nuko Yesu agiye Yerusalemu. Ngo nuko Yesu agenda Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo. Kandi Yerusalemu aho hantu ngo hari bugufi bw'irembo. Pale Yerusalemu kulikuwa karibu ya irembo ry'inamba harimo ikidendezi. Aho hantu ngo bugufi bw'irembo aho hantu ni ikidendezi cyari kiri. Nango pale kulikuwa fasi ya birika. Ruheburayo kitwa Bethesda. Cyo kidendezi kitwa Bethesda. Ilikuwa jina yake Bethsaida. Cyariho amabaraza 5. Muri iyo minsi muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi. Haleluya. Harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije nibo wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Hari ku munsi w'isabato nkakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Nababwiye ngo habwirwa benshi hakumva beneje. Imeambiwa wengi lakini wenye nayo ndio wanasikia. Dusomye ijambo ry'Imana. Tumesoma neno la Mungu. Dusanzwe twumva. Ile tunazoea sikia. Ndetse tumenyere. Na tunazoea. Ariko uyu munsi nurifata nk'irimenye. Lakini leo kichukua kama kawaida. Uyu munsi ukarifata nk'iryo usanzwe. Unachukua kama ile unazoea sikia. Uraguma ku buriri bwawe. Utabakia kwenye kitanda yako. Haleluya. Gira mugenzi wawe. Ambia mwenzako. Ngo Yesu ajahuri. Yesu anakuja kwenye uko. Anyuze mu nzira itarigeze inyurwamo n'undi muntu. Amepita kwa njia ile ikupitwa na mtu yeyote. Yesu aje wawe. Yesu anakuja kwa. Anyuze mu nzira iri vierge. Pita kwa njia yenye iko. Itarigeze inyurwamo na mama wawe. Yenye ikupitwa na mtu. Itarigeze inyurwamo n'umuryango. Haikupitwa na jamaa yako. Itarigeze inyurwamo n'abana wabyaye. Itarigeze inyurwamo n'ababyeyi bawe. Na wazazi wako. Haleluya. Nababwiye ngo uri mube maso arafatike. Haleluya. Tumaze kumva ngo tumesikia kwamba kiriya kidendezi ile birika banza kwanza umenye ngo jue kwamba ni hehe ndi bukirire, ni wapi nitaponea. Haleluya. Amen. Ese urashaka gukira? Unataka kupona? Ni hehe ushaka Ni gukirira? wapi unataka ponea? Ntabwo ahantu hose bahakirira. Basi yote waponea. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko Neno la Mungu linatuambia ngo ikidendezi cyari ahantu bita Yerusalemu, ngo mu marembo ngo y'intama ya kondoo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Banza umenye aho uri bukirira hariho. Jua kwanza utaponea
utaponea wapi. banza umenye niba ubukiriro bunahari. Ujue kwamba hata kama uponyaji iko. Nibyo umushumba yatubwiraga mu kanya. Njoo mchungaji alikuwa anatuambia kidogo. Kiruka inyuma y'umuntu. Unakimbia nyuma ya mtu. Ukumvishije avuga indimi. Tunasikia anasema kwa lugha. Ukumvishije avuga ngo Imana iravuze ngo Mungu amesema sema hivi. banza umenye niba ariho. Jua kwamba ni fadhili gukirira ambapo unaweza ponea ni wapi. Haleluya. Haleluya. Ese murimo muranyumva? Banza umenye ahantu. Jua fasi. Uburwayi bwawe buri bukirire. Magonjwa yako itapona. Umenye niba muganga ugira guhura nawe. Wewe mganga ambaye ashoboye uburwayi bwawe. anaweza magonjwa. Umenye niba yarize ibijyanye n'uburwayi. Kama alisoma vyenyewe vinahusika na magonjwa yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu murwayi rero ngo yamaze igihe. Hii mgonjwa alimaliza siku. Imyaka 38. Miaka 38. Afite uburwayi. Akiwa na ugonjwa. Nubwo umaranye iminsi. Vile wewe unamaliza nayo siku. Kigeragezo umaranye iminsi. Jaribu unamaliza nayo siku. Byarenze kuba ibigeragezo. Inapita kukua jaribu. Guhindura nk'umusazi w'umurwayi. Inakugeuza kama mwenda wazimu. Haleluya. Ariko iyo myaka kimaze. Lakini ile miaka unamaliza. Hari umuntu uje kukuvugana. Kuna mtu anakuja kukusemea. Haleluya. Amen. Hari umuntu uje kukuvuganira. Mtu anakuja kukusemea. Wabaye aho ngaho. Aliishi pale. Ntiwagira ukuvuganira. Uliishi pale hakuna Ngo wakusemea. amazi ngo yabaga ari bwihindurize. Maji wakati nakigeuza. Umuntu ufite umujugunyamo. Mtu alikuwa na mtu wa uwo yajyaga mu kidendezi. alikuwa anaingia. Agakira indwara ye. Anapona magonjwa. Hanyuma udafite umujugunyamo. Mwenye hana mtu wa kumtupa. Imyaka y'uburwayi yariyongera. Miaka ya magonjwa ilikuwa inaendelea. Haleluya. Amen. Nje kukubwira ko hari umuntu uje kukuambia kuna mtu anakuja. Haleluya. Haleluya. Hari Imana ivuganira abantu. Kuna Mungu anasemea Baza kimuganira. ulisikia Hari Imana ivuganira ibintu. kuna mtu anatua Abantu batigeze batumanaho. Bya bintu byiherereye. ile vitu Bya vya bintu siri byo mu cyumba. ile vya Bya mchumba bintu. ile vitu Hari Imana ibizi. Mungu anavijua. Iji wawe Anakuja kwa inyuze mu nzira abandi batigeze banyura. njia nyingine wengine hawakuingia hawakupitia. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yije. Nataka nikwambia Mungu Nta anafakia mabwiriza ireba. angalia sheria. Nta kondisiyo igenderaho. Kondisiyo fulani. Ntabwo ivuga ngo baravuze ngo. Semake balisema. Ntabwo ivuga ngo hariya ngo hazakora abalisansiye. Pale kutatumika Kandi weho wize atandatu abanza. wewe ulisoma Ntabwo ivuga ngo hariya asemake hazicara abakire. utaikala Ngo kandi weho uracyari rodegari kwa bakire. Haleluya. Ikinyura mu nzira yayo bwite. Ikanyura mu buryo bwayo. napita kwa aina yake Kugira ngo ikuvuganire. tu akusemee wewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Nshaka kuvugana n'umurwayi. Nataka kuzungumza na mgonjwa hivi. Haleluya. Nshaka kuvugana n'umurwayi urwaye indwara zitandukanye. Sema na mgonjwa magonjwa tofauti. Ufite uburwayi bw'ubukene. Magonjwa ya umaskini, Uburwayi bw'abana. magonjwa ya Ufite. magonjwa ya mgonjwa. Haleluya. Amen. Nshaka kuvugana n'uwo muntu. Nataka nizungumze na ule mtu. Haleluya. Banza uve hanze. Toka kwanza nje, Winjire mu rugo. uingie nyumba. Haleluya. Tumaze kumva ko ngo Yesu Tumesikia kwamba Yesu hari aho yanyuze. kuna nafasi alipita. Banza umenye ngo ndi mu nzira Yesu ari bunyure. Niko njia kwenye Yesu anapita. Kushaka gukira. Mbona unataka Ese uri mu nzira Yesu ari bucemo? Uko njia yenye Yesu atapita ndani. Niba utari mu nzira Yesu ari Kama bucemo, uko njia yenye Yesu atapita, urakira gute? utapona je? Haleluya. Haleluya. Amen. Banza ushakishe. Tafutisha kwa Ubanza umenye ujue ya ngo kwamba mbese Yesu ni hehe nategera Yesu. wapi mimi naweza Ese ni hehe nahurira na wapi Yesu naweza kukalia na Yesu. kugira ngo amaze ngo ndashaka ko angirira. Aniulize sasa na anataka anitendee. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo hanze ntuzahurirayo na Yesu. Nataka niwaambie nje hautakutana na Yesu. Nujya mu kabari do Ukienda Hauzahurirayo na Yesu. hautakutana na Yesu kule. Haleluya. Amen. Nujya mu bijyanye n'irari ry'umubiri wawe. Ukienda mu vitu ya tamaa ya mwili yako. Yesu ntimuzahahurira. Pale Yesu hamutakutana. Haleluya. Amen. Niba ushaka gukira indwara yawe, Kama unataka kupona magonjwa yako, jya ahantu
Yesu ari bunyure, Wende fasi kwenye Yesu atapita. ahantu Yesu ari bugera ariko. Wende kwenye Yesu atafika. Hari umugore Kuna wari umaze imyaka alikuwa amemaliza 12 ari mugongo 12 na yeye anafanya. Arangije amenya ahantu Yesu ari. Alipojua kwenye Yesu Arabyigana. akasonga. Arabyigana. Akasonga. Acha mu bantu. Kapita ndani. Acha mu bantu. Aravuga ati nibura. Akasema. Ninakuna kuchuna mtewe wa gusa. Nizeye yuko isoko y'amaraso. Haleluya. Nagira ngo mubwire nguve hano. Nataka nikwambie toka. Winjire kwanza. Uingie kwanza. Hafi ya Yerusalemu. Karibu ya Yerusalemu. Kuko ari ikidendezi kiri. Nurangiza ubyigane. Kisha usonga. Ubyigane. Usonga. Haleluya. Nushaka ufate ku kadodo kumwe Taka kususa takwa kamba ya vazi lako. Haleluya. Namo bisaba umufate wese. Umuguse yote. Kushunda gusa. Kwenye pindo. Ibintu birikora. Vingine vyote vitafanyika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uriya mubyeyi yatubwiye. Ule mzazi alituambia. Atubwira ku bintu byo kubyara n'ababyaza. Vitu vya kuzala na bazalishaji. Haleluya. Amen. Nanjye rekagira ikindi nongera. Ni acha niongeze ko kitu. Ku bantu bari Yerusalemu. Batu benye biko Yerusalemu. Ku bantu bari ku kidendezi. Batu benye biko Chemchemi. Ndagira ngo mbabwire ngo nimwihangane. Ndaka niwaambie mvumilie. Umwana ageze mu mata. Toto amefika chini. Mtoto amefika chini. Kandi umwana ageze mu mata. Mtoto akifika chini. Nyirukumubyara. Wakumzaa. Ni ubigira mu ruhare ngo umwana we. Mwenye anakuwaka na nguvu tu mtoto azaliwe mzuri. Haleluya. 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 Ihangane iminota mike isigaye. Vumilia dakika kidogo. Ihangane amasegonda asigaye. Sekonde nyingine. Ihangane amadakika asigaye. Ngoje sasa wakati umwana adapfira mu mata. Mtoto asikufie chini bali. Ushobora kutumva icyumbuzi. Inawezekana usikie vyenye ninasema. Navuze ngo ibisubizo biraje. Jibu inakuja. Ndetse bigeze hafi. Inafika karibu. Ariko wirinde. Lakini ujilinde. Kugira ngo utabanyira abayazana. Usikue wa kusababisha. Mwanyumvise? Unanisikia? Mwanyumvise? Unanisikia? Yori kugira uruhare muri uwo mwana kugira ngo ase. Haleluya. Wahuye n'umuganga? Ulikutana na muganga ihangane. Anakuambia yego umwana ageze aha. Agenda kubwira ibipimo by'aho umwana bigeze. Agenda kubwira biri muri kabiri. Agenda kubwira biri muri gatatu. Agenda kubwira biri muri kane. Noneho umwana ageze mu matako. Sasa ni wewe mubyeyi uri gusabwa imbaraga zo kubyara umwana. Mwenye inaomba utumie nguvu kwa kuzala mtoto. Haleluya. Haleluya. Nurangara. Okizuma. Ntuzavuge ngo umushumba yarakubeshye. Ntuzavuge ngo evangeliste Jolie yarakubeshye. Ntuzavuge ngo uriya mubyeyi wavuye mu ruhengeri yarakubeshye. Twamaze kumenya amakuru. Abana bamanutse. Twamajije kumenya amakuru. Igihe cyo kubyara kigeze. Haleluya. Ayo makuru tuyimitse. Ile habari tumesikia. Wakati yangu ngiye kuvugana n'umuntu naenda zungumza na mtu ushaka kubyara mwenye anataka kuzaa akaba atarakira umwami Yesu, hajapokea mfalme Yesu kwenye birika, ushaka kwikorera uburiri mwenye anataka kubeba godoro ariko akaba atarakira uyu mwami, hajapokea Bwana kwa kuwa na mkosi wa maisha, uwo muntu nahagurutse yeye asema nibwirire inkuru nziza, nimwambie habari njema. Umuntu wateranye natwe, mtu amekusanyika na sisi, atarabatizwa mu mazi menshi, hajabatiziwa kwa maji nyingi, cyangwa akaba yari yaraguye, ama alikuwa ameanguka, yumva nta nzira yahuriramo, anaona hana njia anaweza kutana na Yesu, umuntu nahaguruke mwibwirije, ule mtu asimame nimwambie neno. Nahaguruke kuko ndabizi simama, najua iko. Ntabwo Imana yaguteranyiriza aha. Mungu hawezi kukusanyisha ifasi. Ngo tunanirwe kuhabyarira impinja z'umuco. Wose kupazalia watoto. Ntabwo yakwemerera kubyara. Hawezi kutukubalia kuzaa. Tutabyaye mu buryo bw'umwuka. Iishe na tuzale kwa aina ya kiroho. Haleluya. Nibigire imbere. Musogee hapa.